Mubango jwa GIKARO na kaunti uretiri ni yetu sako. Yetu sako ni ejana gotungata kire biashara gukurukira gukire biashara, uguraniri bamyunda na ngari, na kinya udhurani bombesha nja gwaku na kinya kire biashara. Yetu sako, your success, our pride. Noe munini wa gavana ndene ya kaunti hizi turi ya Meru mutegeri wa Meru TV. Karibu sana kiri mubango jwa GIKARO na kaunti baingi barambitagie we na ndi tujungo kuretera we uthiroke menya rugono rwawe na muno gukura kwawe mbere kinya tonya siasa na mantu jara jonthe thiri twakienda no ntoja kiri GIKARO nkwira tukuretera ngoro cia mwanya umaririte gwa kunja. Karibu sana bwana deputy governor. Thank you gutugwa togeni aja gwaku amboke thie Meru. Thank you Stella Karemi County. No, nyere Stella. Tuganda udomere mpesa iranda amenyere rieta yako. No goro no wito mama. Asante, karibuni sana. Anke thie ategeri betu ba mubango yuyo ya GIKARO na county na TV yetu ira twendete muno ya an international television iwitwa Meru TV. Thank you. Ndibere muweni na happy new year mwaka yotakura. Yotakura. Karibuni. Beta wa Reverend Mutuma ntwethingia. Munini wa governor Meru County. Karibuni tuendelee na mubango yuyo wa GIKARO na county and I'm happy. Thank you. And glad that in corner space create is a rare opportunity. Ngoitu ogo mono by the way. Nendete niyo. Baba enu atezire. Bana DG ngakuria kiuria giakwa kia mbere Mutuma ntwethingia no. Mutuma ntwethingia ni mutana. Mutuma ntwethingia ni brother wa antu. Mutuma ntwethingia ni ithe wa antu. Mutuma ntwethingia ni mukuru wa muntu. Ntiwa wa antu. Mukuru wa muntu. Na mutuma ntwethingia ni minister wa kanisa. Mutuma ntwethingia ni muritingugi wa thirikari ya Meru County Government. Ngai ampete kanya ga kuserve ta deputy governor. Mutuma wa ntwethingia aciarirwo mwaka wa 1980. Ntore witwa Antobochio. Intora kana location iwitwa Maria. Sub location ni Antobochio. Ntora iwitwa Rwongone village. Ni mukuru wa gitumi wa bata ura wetere na mwathani urukia nchamba iwitwa Toekodhanto Mprutha kana ntwethingia. Na bamami betu ntimenyeretie kuwa no nchiarire kiri rutere rwa bamami no ntuiba baingi na bondi bakilima bachiarire Mutuma. Which is good. So ndachiariro ntwethingia na ekuruba we babaingi. Babaingi. Wakuriro na ndakurira ntorene ya mwana wa kawaida. Ndere mwana wa 17 kiri family nene ya mukuru ntwethingia ura wari chairman wa Jorincheke. Ndeta school ya kawaida Antobocho primary school. They are young boy. Ndataro prefect in the nursery.
Yes. I think tuwe miaka 5 ilo tuweta nursery. Tu mwana thai mwana wita nursery kana play group play class. 3-4. Ae 2-3. Tuweta miaka 5. Ukathimwa kethira ukongana wita skuru. Nderwa watoto. I think mwaka yo mbere ndina miaka 4 ndari mweko wata. Mwaka yo 5 njara mbua yethira yukura. Nyatha imbera cia kuwata nkauria nino ntwita wata then. Ngona nyage ukuruka. Ndetegeirwa kilasini. Mwarimu wakwa nursery ndimwendete muno. Juzi day kuona president yetite kuliongera arimu bawe barari nabo in his primary education. Indaere challenged. Ndarikana ndi na mwarimu wa nursery wetawa mwalimu Kaloki. Wa Pilasio. Pilasio kai Pilasio. Na reo gwetikia mama nendelete boya. Na nkauria kanya mbende muliongere. Ndakora kumwanka class 4. Mzee ntwethingia na wisdom wewe. And tanto bocho primary. The rest of the family body. Ndeta mawa primary. Okay. Na nde mawa primary niko ndathomere kuma class 4. Mwanka class 8. Ndadhiria class 8. Of course ndakuruka boya. Na ndeta secondary ya Gia Boys. Irambua thai witwa county secondary schools. Skuru nau kuma class 2 ngokwera indataro prefect. Nteko menya imbi arimu bole lasia. But ko egintu bonere. Bambira either woni kandi omo muno na manto. Ringi bambira inkoro na twana muno. So kenda bateka report Mutuma na ubaura. Kawe iwe mutongeria wao kendo menyera kinya bara bomba kuurwa. I don't know nimbi yareo at that time. Kiri my secondary education. Ndare a normal boy. Primary education a normal boy. Oko participate kiri michezo indendete manto ya kuthekania sana. Osanii. Kuina, kuuga mashairi, kuuga poems, ku participate kiri debates chia 4K kiri programs chia 4K clubs, ku participate kiri scouting movements, and all that, the normal activities is twana. Kiri secondary, again they were Gia Boys. Ndatarwa nde form 2. Again, it was a unique occurrence known to ndatarwa de DH captain, dining hall captain, nde form 2. Gia Boys at that time, in 1998, arena nto bangentu sana, ne kari yaka kiri kintu kira ketawa monolization. Ko bully the young people. So a young boy was form 1, form 2, just mwaka yoko join form 2. Ogatarwa we DH captain. No kimenya wenda kuona ntomurume na maso mugererie nkimene. Au ko na ireo my friend. Especially kiri high schools, kiri secondary schools. Yes. Na muno sia boys. Ireo menya ntomurume weak na strong. Nende oni kethira ganda kawanthi mwa kethira. Kethira we strong kana we weak. Ntemenya the ndathima one ndai kawa gitine kiu kiri that position, that appointment. Nthimwa kethira ningwa capacity kwa ya manage these men na kinyako karia. Bara weak, non to weaklings ibethera bareo. Na gitaru ya kainya irio bitana.
eri is survival for the fittest. Ibarabe na inya kethira irio ibie kirwa kiri dining hall bie ya barabe na pawe ibo be ya baka yoginya thani itandatu muntu agayitira ciawe itandatu onge agayitira ciawe nende ngoye DH captain kuhakikisha kwina equality order, kuhakikisha kwina order kuhakikisha kwina equity oteria thani igire kinyoka ethira ko koratha na mebui na ikijana form 2 and I did my work ndarita ngoye kwa ingoitikia boya muno no ndo ndariire na that position mwanka mwaka ndathiririe form 4 mwanka form 4 then you are doing a good job. Yes, I believe I did. Mbere tuina principal wetawa Charles Murungi mzee thaie mairitha twara twamwita Monte Carlo then ya another principal wetawa Mr. Gikabo au nio ndatirire my secondary education na mbendete manto ya Murungu sana so nkirita ngwe ya combalance ibao bakorea na ibao batebatire ko inywa kire korene indari kana kinya principles cia Kristo that itobatire ko ithira turi kind muno kiri the weaker populace amongst us. Yes. The weaker team we na etena inya so indageragia korwa muno na about wethera twina bo nikenda kwithira kwina equality muno kiri kuria cooks bageria kuita aritoa sukari, you remember bainge agia sumbi baganitia sukari osorone kire porridge tometa punda ndego meondea to punda i tometa punda ndaga igeri fagere ochoro ciaua punda bana isumbe yinge Tama icho skuru isumbe yinge itesukari nende ogeta kongangana na storekeeper ne nonto itere sukari onge la sumbe ochorone okamwera nende what we are going to do kanka report into to ikere principal agora no captain mantu yo tokarekebisha so let that leave that one and I think inda iterengo genje akiri ngoye ya kwethera ndi dining hall captain na twathiria skuru in the year 2000 2001 ndaukumakire ngogene cia community riu mbetere kuria nina ngwita ndendete muno ngoge ya pharmacy. Yes. Kwethera ndi farm technologist ndaewa ibaro hapa na pale kawaida ya vijana wego thiria skuru. Of course you keep yourself busy. You keep yourself busy. Nonto ida gerete muno kwethera nte in band company. Kinyakire skuru. I was like their mentor. Some of my friends kaba council. Bamwe bakaibwa na bange of course muntu kathura bora kwenda okara. Na ndaitango gena Plan International then they volunteer youth wagutethia achiari kumenya children's rights ndaendoketia ntuba Egembe twathio lonka all over Egembe region ndi kijana riu nkiitana achiari ana iba menyerwe ana iba batire kwithira bena haki ya kithomo ana iba ewe parental care ana tugetikiria baukuma ngogene cia gutwamira tuka twana twatwale ngoge cia kuruga tulo iba batire kuthoma na nkabera kinyamu chiari no watu no ntubwa kwithira o neglected kana orete responsibility yaku ya kumenyera ana then inda combine kinya na human rights
kuma au I think kiri pita cia kwankirita na community manto ya child rights datri manana another organization yetawa inyotha ino bwo yetawa Habitat for Humanity. Okay. Eu neo ya kaira anto bate uchiomba nyumba. Neonda youth representative in that organization. Toa kira anto nyumba egembe south. Yeah, kinyotha nyumba ireo. Ito aka de kijana. Work teams ya uma America. Donors. Bakeja toka aka nyumba cia handiko. Andiko ntego methe oramenya handiko no. Yes. No yake nyumba mwaka mwisho. Very nice. And at a very reasonable price. Na reu twatira muntu ura twakira nyumba. I think area maana ya thatu per month. Na nyumba yonthe mbua ye around 40,000. Na bara bainge batari na nyumba mbua ukethira ithai housing program irato ina chio ya nara ko ina handiko anto I think kinya the aspect ya social aspect ya kumenyera anto beto we can use the same technology simple but distant housing. Yes. Na ite exaggerated in terms of cost. Non to te ora mai ya toko ita ya machine. Ni handiko kwena baraba turenerwa ko ite iya reka ringwa reka itoka na reka umare na shape. So warere kera go atugenya ongware it's natural na natural decoration. Ote ta kuria ko ita keys. Yes. So twaritango I think kuma mwaka ya 201 202 mwishone iko ari na DC I think wabere barabara iba wetwa DCC Deputy County Commissioner twari na DC wa Nyambene North District wetawa Mutema. Mutema ono ntobwa manto ya mainge yarato kubwithia mbere tweta kanisa ene mwenwe kanisa ya Methodist MCK St Joseph Maua nende we committee ne ya development na twege kundi na gya koro nani no nto de kijana nini ko represent the youth no ninde youth chairman in our church na in the circuit ya St Joseph circuit. Toeta mechairman ya development ininko represent youth agenda ya development kile kikao keke ya corona atongeria. And then in the community ito trimana noenki arairia mechairman yone weno kumromba kanya. Kamwira kile baraza ya DC mpakanya yuahona mbere achia riba ora babatere kumenyerana ora batebatire kurekeria na bani niko twamira ora babatere kumenyera na bari bategekerwe mimba mapema ora babatere kuikiana skuru ora batebatire ku allocate na ngogicha kurua na cha kurima ane babatere kuthoma then tukwemwe this DCC Mutema amba approach to kuthiria kanisa ambira kijana aribu kuuma Kitui. Ningependa uje kwa ofisi yangu kesho. Ndamwira sawa mkubwa. Mtaisi DCC muntu munene yu. Babura sawa. Ndamwira sawa mzee. Ndeta ofisi ne the following day. Ambera we ufanya kazi gani? Leo nkoritango yuchi onthe. No ndena kebaro akingi ina pharmacy. Yes. We part time. You know chionde volunteer. Yes. But ya pharmacy mzee wetwa Kaumbutho Samuel wa Robins Healthcare. Noena mpete no ntona umbenda orande active kanisene. Na kumbera nende wowe kijana iwo kamenyera mbecha ira iko gorana in this pharmacy twenda cianda waina wholesale setup na kinya retail
so ngoge nkorita kanko muromba rutha kamwira nende no ntoto na manager kambeta kire community nkabaita na manto ya because it's something that is in me. Mzee this DCC amboria unafanyanga kazi gani? Ndamwira nimeandikwa na mzee anaitwa mzee Samuel Kaumbudho kwa famasi yake. Mimi hufanya kazi pale. Amboria na hii yenye unafanya huku kwa community ni kazi ya aina gani? Nani ukutuma? Ndamwira okay, we are partnering with the Plan International. Yes. But hii si kazi, ni kujitolea. Kusaidia wazazi, kusaidia community. Ambira na hiyo ya pharmacy unalipwa pesa ngapi? Ndamwira nalipwa 5,000. Sio ndare hawa. Ambira umesomea pharmacy? Ndamwira hapana, lakini ndio mwito wangu. That is my dream. That is my dream career. Ningependa kufanya pharmacy kwa sababu napenda mambo ya health, napenda mambo ya ndawa na pia kusaidia watu. Ambira sasa ningependa kukusaidia. Vile nimekuona kwa community, kwa kanisa, unakaa unahitajika unatakiwa kusaidiwa. Ndamwira kivipi mzee? Ako ndi nyanko menya muntoto bari anwe. It's a serious guy or official wa government. Ndamwira kivipi mzee? Ambira ningependa kukupeleka kazi. Nikupe kazi. Nikuajiri kama administration police. Ndamwira kazi ya askari. Hapana. Ambira kare. Ndamwira yo mwa ituo tu mweri yoa yo nana. Ndamwira hapana. Sijawahi kuwa na mwito wa kuwa askari. Na hata sasa huo mwito hauko. So no thank you. Hiyo nyota unazima. Ndamwira no thank you. Ambira hapana. Mimi nataka usaidike. Ndamwira nikienda kwa kazi ya askari mzee, sidhani nita fulfill my dream ya kuwa pharmacist. Ambira ni kweli hawapati nafasi sana ya kusoma. Lakini si nikusaidia tu uwe na permanent job rather than kuzunguka kifanya vitu kwa community na ulipwi. Ndamwira hata kama ni kusaidiwa si askari. Mzee au kiria njara ambira haya sawa twanywa chai. Of course ofisi na nene. Huo ntombe ndete ginyani ku invite vijana ofisi na kwa nene kuba inspire. Na kubonia anybody can reach at any level ya maisha. Provided you try lose the focus. Na kinya kuba inspire. That muntu no ya ofisi na akawa one day in my lifetime I have and I must. And of course through handwork. I must occupy such an office. Neka inspire vijana kurita ngugi kuthoma boya kenda eko lead to occupation kana ngugi yombo oko land into such an office. So ndera mwathani amwe na kwethera ntira ntura office ne yena na baruga ya ngugi ende nkuona office ye thongi. We murungu kwa anto baka occupy office yendonge ore nte kumenya how but kinyani o tebwethia nteto yo bwetha ciankethira one day in such an office kichai ara na to biscuits na to into dongi at your service. You know, I think ntarende huko in such an office office yenda amenyeje huko of course ni a principal wa Dear Boys. Na principal ere obira togorea imothere oyo togorete no rayo ayo karangi na tongoro gikingi but no yo tairo na nde DH captain tomba kwethera obio principal agorea no bi nyani korete so there was nothing so special but nde ukuma ya DCC yam inspire sana.
Ndamwera sasa wewe. Askari renge. Si tulikubaliana hii kazi. Si tulikubaliana utafute kitu kingine ya kunisaidia. Wewe ni ajiri kazi. Nitafute pesa. Nijipeleke shule. Nifanye pharmacy, nifanye mambo ya ndawa. Nitajipanga. Wajana na kama mambo ya askari. Ambera hapana. Fanya hivi, alita barua drone. Barua ni andikidi yetu. Baroga ni Kenya Prison Service. Ambera na hii sikuombi. Mubango jo GIKARO na County ukureti ni yetu sako. Tulina agent betu bale kuntu mwanya. Wenda kumenya manto nkuruki linga thimu namba 0724114444. Yetu sako, your success, our pride.